malo lele ai tonga kotoa pea ku tatari fifia ki motor ki he ek fufua polokalama pea moe ako ekonomik pa mai tau fanau koe ahau a fokene o February wa fe wa pea aku kamata tu e ahoni e ku kalasi ekonomik o whakatau mua peki he tau whanau high school o tau te whito ki he whanau form 5 form 1 pea moe whanau form 7 pea koe uhi koe whakahistoria ahoni koe ahoni ku kamata ai ai lockdown ya tonga koe uhi koe maki COVID pea ko fia ke whakailonga epe ahoni koe fufua aho ia ke tuku atu ai e ku ngahi polokalama ako ekonomika pa mai tau whanau ako pea i ene pehe he kai ke u whakaloloa e te u whaamu pe ke u kamata e ku kalasi pea hangi ko ia ku usmea i pe koe se nolo foko ni o koe ngahi kawe inga ke ai pea koe taha ni kawe inga haen ko hono o atu ha kalasi ekonomika mai tau whanau koe ai whanau ako mo nofo whi maari e pe he lolotonga e lockdown i ko ni e tuku atu pe i he time whainga maari ko tō pe ai kalasi online ke mo mea ki ai koe fufua tōpiki ko whakaamu ki o atu ma motolu whanau ako koe tōpiki anga maheni pe e nia o ku kamata aki i he kalasi ekonomika ka tōpi pea koe tōpiki koe ni o ku iloa ia koe basic economic problem pea te tautalanoa i he kalasi koe ni ki he te whito i palo parema o kune whakatupu tautolu mo whakai ai tautolu ke tau manako i he reiso ni koe ni ko ekonomika koe te whito i palo parema o e economics o ku iloa ia koe scarcity ko scarcity ko anything which is limited in supply and in demand ko scarcity ko whainga mea o i kai ke whiunga no whau pe ko whainga mea o i kai ke ne hanga whakatoria e tau whiema pea ko rea whakatonga lele ke scarcity ko rea ku iloa ko fusi mo omo ka iai ha mea ku fusi mo omo e mahino re vaia ko mea ko ia o scarcity kono mo ni ko e resources ko toa pe i he mamani ko ni o me whi ao ia pa mo fusi mo omo pe ko scarcity i he taimi ko toa pe ka koe ko ha uhinga ia ke tau whaton huia ia i ha whahinga a ki meno pe he ko mea ko toa pe ko resource ko toa pe o fusi mo omo i ka o iai pe resources ia o whiunga pe ia o hange ko poini ho nou ko na asia tu i he slide not all resources are scarcity
o ku ikai ko resources ko toa pe o ku fusi mo omo. Whataata ki ai ko ea o koe ke si isi e ea ia. O ku whiunga pe ega te tau tau ko toa pe. Ka koe te whito i whakakaukau e ako ekonomika o ku nofo ia. E ko hono erito o ku nofo ia i he concept ko ini o scarcity. Pe hange koe na o stock whakamatala i. Ko scarcity ko whainga mea i kai ke whiunga hano whau. Pe ko whainga mea o koe ke ne whakatori a ho tau loto. Pe koe uhi koe na tūla ko koe o scarcity. Ko paurewa ke ne taki e ia ki tau tolu. Ke ngai whakakaukau ko ini. We need system for allocating scarce resources. Ko uhi ko si isi i ko koe ai resources. Pea ko pau ke tau whemau e tau tolu ia. Ai system ke ne hanga tufo tufa ai resources ko ia. O ku mahu inga au pito ke iai ha sino. Pe ko ha system ke ne hanga tufo tufa ai scarce resources. Pea te oatu pe haki whakatata. Sai koe tau tupu koe i he society tonga. Koe tufo tufa koe e kere kere. Koe taha i e palo parema i he tau mo ui i he society tonga. Pea kuia rewa ngai founga ke he hono tufo tufa e kere kere. Uloa ki e na asia tu koe na. Koe primogeniture. Koe primogeniture koe whahinga system ia. Koe kere kere e tufa ia ki he whohalahi. Ko he poini hono ua koe oldest first. Ko seniority. Ko whainga system i eni. Ko ia pe ulahi taha. Ka pau ko whiwhine. O ulahi taha. Ko ia e tene mau kere kere. Ko system hono tolu ko merit system. Whainga system i eni. Ko ia pe poto taha. Pea oangi kai kere kere ia ko uhi ko ia poto. Pea ko system whaka osi ko lottery. Ko lottery system ko hono lului. Pe ko hono tohoi. Ko haitene mau e kere kere. Ka koe whanua ko toa pe o na whanga whau system ke tufo tufa e scarce resources. Pea koe ki whakataata pe na ia ki he system tene lava tufo tufa e kere kere. Hange ko ni ka paku iaha tangata aiki mo ne whanau toko nima. Pea ko tufo tufa koe kere kere ka pau tau mui mui ke system ula ki. Ke primogeniture. Koe whohalahi pe ia tene mau e kere kere. E whewhere wa toi ngai. E si ihala toi ngai. Pea i he ene pehe o ku mahu inga au pito. Ke tonu ai system tau whau. Koe uhia ke tufo tufa tau ai scarce resources o tau mau. He ka pate tau nofo pe tau toruia i he o ni uraki koe primogeniture. Tau tufa pe kere kere ke whohalahi. He kai rewa ke mau hawhainga maari e ia. Aki nau tolu o kui iki. Pea koe whainga whakakaukau ko ni apply pe ia. I he e tau nofo whaka aho. Ko tau nofo whaka aho o koe ke whiunga ki koloa o tau mau. Ka aku mahu inga au pito. Ke ilo i he tamai pe moe whae ko hae whainga system tene ngāwe aki. Ke tufo tufa tau e ki koloa koe tau mau. Pea koe whakakaukau ko ia i he nofo whakawhamiri. O te o mai pe fwoi whakaukau ko ia whai i he tau nofo whakakolo. O tau nofo he kolo koe ke lahi ai resources. O ku scarce resources. O ku fusi mo omo e tau resources. Pea koe hui ko ne fusi mo omo. O whiema o apito a system mia tau ke ne tufo tufa. Tau a e tau resources.
Pea koe taimi koe te tau o mai e whakakaukau koe ia ki he nofo whonua. Koe mea ta tau pe. Ko pau au pito ki whakapoto ai whiri ai pure anga. Moe kautaki. Ki ha whainga system ke ne tufa tau ai kolo ai whonua. Pea koe ngai systemi koe ia o si whakatoka ia. O si whau ia i he pure anga kotoa pe. Pea te tau tok tala no ke ngai system koe ia. I e tau kalasi ka hoko mai. Koe poin mahu inga eni. Ko whetaki kia e tau kalasi. When there are competing wants and needs, choices must be made. Koe uhi ko e tau fie mau i kai ki whakangata ia. Koe uhi ko e tau whi au auhi ki e ngahi koloa. Ko paurewa ke tau whai e tau tau e whiri whakapotopoto ki he mea te tau whakahoko. Te watu pia whakatātāki ai. Tau lawa atu ki whare koloa. Koe toko ni mau tau watu ki whare koloa. Tau watu ki whai tau kai ice cream. Tau watu ki whare koloa toi pe fui ice cream e ua. Si e resources ia. Ka koe whie mau e kai ice cream ko toko ni mai. O ku mahu inga rewa ki he kau kai ice cream ke nau whiri. Koe hae mea totonu ke nau whai. O ku hanga rewa e scarcity o necessitate ai choice. Koe uhi ko si ko e tau koloa mo e tau resources. O kune whakai ai e ia tau tolu. E kune teke tau tolu. Ke tau whai ha whiri whakapotopoto. Te o atu ki whakatātāpi ke tau pure anga. Koe taimi koe tu toa e COVID tonga. Pea mahino e ia e ngai upalo parema ke heke e hoko. Pea oku tau rewa ke tau whai e ngai whiri whakapotopoto. Koe haa mea ke tau whakahauko. Ko ta whaki koe patseti whakatātāpi ki ai. Ko pau ke whakakaukau e pure anga. Whakapotopoto e pure anga. Koe hae whe mau viviri lahi taha e whonua. Pea whakaanga i kia patseti. Pea kuhanga e whakakaukau e koe ni whakatupu mai. E whakakaukau ke tek tau tolu. Koe choice, koe mea mahu inga taha e ki whakahoko. I he taimi i kai ke tāu ai musi isi ia e tau resources. Ka pau usi isi e tau paanga. Ka awe ai whemau ko whemau tanu hala mo whemau. Whirita vai mo whemau whare la langa. Ko pau ke tau sivi. Ko whemau ku tāu. Ko whemau o ku tuha ke whakamore ai e tau seniti. Ko whemau o whakapotopoto taha ke whakahoko. Pea koe tai mia hū mai ai e concept koen, ko choice. Ko tonu ko ho whiri, ko whemau koe te ke whakaaonga i, ko whemau te ke fuafua whakahoko, pea e tonu rewa e tau whanonga. Koe uhi koe ngahi poini koe ia, au ne taki rewa i tau tolu, ki he definition koe o economics. Economics is a social science that studies the allocation of scarce resources between societies, competing wants and needs. Ko economica, ko social science. O kune ako, ai whounga ke tau whakaaonga e tau scarce resources. Ke whakatori ai whie mau whakta e whakangata ai society.
Ko e tau ako ia ki he founga, e tau whakaonga ai e tau koloa fusi mo omo, pe ko e tau resource fusi mo omo, ke whakatori, ai fie mau ta e whakangata ai society. Ko economy ka ai. O wha takua foki e he tokola he tokua ko economy ka ko e ako ki he paanga, ki he hu atu mo e hu mai e paanga. Iyo, o koutui ki ai. Ka koe e rito o economy ka aku nofo ia. I he whakakaukau o scarce resources. Pea mo e tau choice ki he whounga ke tau whakaaunga i ai a scarce resources ko ia. Pea koe uhi koe si e tau resources. Pea ko paurewa ke whau a whainga system ke ne tufa a resources ko ia. Pea koe ngahi system ko ia o ue ngahi system whaka politikare. O hange ko demokarati, ko komuniusi. O ue ngahi u system whaka economic, ko capitalism. O ue ngahi u system whaka culture. Ko ngahi u system ko ia te tau sivi, ko whē system te tau ngāu aki. Ko whē system e whakapoto ke tau tufa ai e tau scarce resources. Pera pau ko tau nofo i tonga, for example, o si e tau resources i tonga. Ko pau ke tau hanga whiri, e ngahi u system whiunga ke tufa aki e tau scarce resources. Pera pau ke tau whakapapau ko tufa ko ia, o ku tau a tufa ko ia. Ko ngahi u system te tau talanoa ki ai, amui e ngahi u polokalama, amui ange, o kunau attraction na tolu e ngahi u whiu i lalahi e tolu kona. What to produce, how to produce, and for whom to produce goods and services. Pea te tau tok whakaikik e tau tolu, ai ka veinga ko ia, i he ngahi kalasi hoko mai. Ko e uhoi e tau ki kalasi ki he ahoni, pea ko whamaro atu ki he mautaimi. Ko e ki mo tolu mo mea mai ki he kalasi ko ni, mo whamore ala, mo se atu e ngahi e kalasi ko ni ki he tau fanau ako. Pea mo se atu e kalasi ko ni ki he ngai social media pe, te ria na lava access mai kia e tau whanau ako. Pea neongo ku rotonga paroparema e tau whetu taki i tonga. Ka kou tui pe au e wawe pe e whakalere i e paroparema ko ia. Pea e malawa rewa e tau whanau ako. O access mai ki ngai u class economic te whakahoko atu. Ko e whakaosi o e class ko ni, a mo mea mai pe ko emaili ena, mo tau whanau ako form 5, form 1, form 7. O kua whainga paraparema whaka ekonomika, o mo whetau laki mo ia i ho mo kalasi. Ko whakawhi at mo tolu, ke mo umai ngai whiu i ko ia, i lalo pe i he, e ku YouTube channel pe koe, o mai ngai whiu i ko ia, i he email i ko na whakahoko atu. E hoko atu no, o atu e tau ngahi kalasi ekonomika, ke si i lawe ai, e tau whanau ako lolotonga, ai taimi lockdown ko ni i tonga. Whamaro atu ko mo mea mai, whamananto atu, kainga whanongo, whamore, mo se atu kalasi ko ni, ki e tau whanau. Malo mo lava mai, ka mo mea